ibyo bakora aho ntari aho ntabona simbizi. Yarabihakanye, ashatse kubihakana, ariko njyewe si nyavutse nijoro ariko sinyavutse ijoro. Nta muntu ushobora kumbesha ibyo nzi. Ibyo bakoze, ibyo batakoze ntibindeba. Gusa ndakubwiye, muheze gasopo ku rugo rwanje. Gasopo. Nimba ashaka amahoro hano muri Maine, yaje ansanga hano. Nimba ashaka amahoro, arayabona. Nimba ashaka intambara, nayo arayibona. Jewe sindi wa wundi mubona hariya kuri televiziyo, kuri YouTube. Yes, muraho neza nshuti za Ruta TV1. Kuko bisanzwe murabizi yuko amakuru uko bigenda kose tugerageza kuyabahera igihe, ntabwo dukereza kuyabaheza uko bimeze kose. Hanyuma reka ntangire mbashimira abantu baza bankurikirana kuri TV yanjye cyangwa se yacu twese, abantu muza mudukurikirana muraha agaciro, kandi Yesu akomeze abagirire neza. Niba uri hano utarakanda ko ka subscribe, nukuri kose gakanda maze urebe imigisha y'Imana ngo irakuzira. Nawe ugiye kubipinga witambuka reka gutambuka, wisigiye iyo migisha gakandeho ako ka subscribe, nitumara dukomeza ubundi bigende neza. Hanyuma njewe kuri microphone nitwa Rutazunguzwa. Hanyuma nawe meze neza hano, ngewe ntabwo meze nabi. Nawe niba umeze neza wabitubwira kabisa muri comment tukamenya yuko umeze neza. Hanyuma rero twihuse cyane, turacyari kuri ya nkuru ya Nzungu. Uyu munsi rero mushobora kureba abantu twabivuze mukagira ngo wenda bindi, reka tubahera amakuru ku gihe. Abantu benshi bari kwibaza ngo ese bimeze gute na gute. Hari umuntu wari watubeshe kare ngo iriya yari prank, kubera nk'uko yabonye bari kumwe na Nzungu. Ariko rero amakuru atariho ivumbi nuko iri yitari prank. Iriya ntabwo yari prank, ahubwo icyabaye iriya ntabwo ari prank. Icyabaye ahubwo n'uwo wababonye wavuze ngo ni prank nuko bari bahuye. Amakuru meza mashasha nuko Nzungu n'umugore wiwe basubiranye. Nzungu na Nyasafari basubiranye kuri uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ibintu bimeze neza, twongere tubishimira Imana, kubera yuko byari kuba bitubabaje cyane. Gusa nyine bizagera aho ngaho baze kutubwira amakuru neza. Amakuru rero uburyo byifashe, Nyasafari niwe wari uri mu makosa, kubera nk'uko Nyasafari yarashutswe. Bimwe nababwiye, Nyasafari yari afite uriya Eva yari afite umugabo bashwanye. Bakavuga yuko uwo mugabo ashobora kuba yarabigizemo uruhare kugira ngo Nyasafari abe yavuga ariya magambo. Gusa kuba bigereye ahangaha aho bigeze, amakuru meza, amakuru mashasha nuko uyu munsi Nzungu n'umugore wiwe basubiranye. Ubwo rero bari bishimiye yuko batari kumwe. Iyi ni inkoni bakubitira ahababaza kabisa. Nzungu nk'ibisanzwe ni umucuranzi twemera ucuranga imitima y'abantu ikishima ikanezerwa. Ariko kugeza uyu mwanya rero reka mbabwire ngo Nzungu nta gaciro yitakarije cyangwa se ntacahungabanutse. Nzungu aracari wa wundi Nzungu twasanze takosa ari umwera. Nzungu ni umwera. Kuri ubu ngubu rero amakuru ahari nuko Nzungu yera. Nta kibazo na kimwe bijya bavugaga yari amagambo. Sinzi nimba mwarategereye record. Iyo aje kuvuga wenda ngo yafashe video, yamufashe wenda bari gusambana araza aramubona, cyangwa se basi akavuga ati njyewe nabonye video bene ibi nibi, aho ngaho wenda byari kumvikana. Ariko kuvuga ngo bapfuye telefone ngo Nyasafari yasomye message
zanzungu. Tukiri aho, abantu b'abagabo mufite abagore mwirinde kabisa mu message, niba uyibonye uzoza umenya yuko iyo message mbi ishobora kugutesha agaciro mu rugo rwawe, ugasanga urugo rwawe rugenza ukundi bitari bikenewe, ugasanga urugo rwawe urarusenye kubera message ya wa muntu itafite icyo kumarira n'icyo kugezaho, nta kigufasha na kimwe. Rero niyo mpamvu nari mbabwiye nti buri muntu wese akomerere mu mwanya wiwe, nimba uzi yuko uri umugabo wirinda amateshwa n'amatiku yo mu bagore. Abagore nta nyungu, ntacyo bazakumarira, ni ukuvuga ngo ufite uwawe abakunyuze, uwawe abahagije. Iyi ni inkuru yabaye rero kuri Nzungu, ariko reka izari isomo nanone ryigisha abagabo bakibesha abagore babo bakabaca inyuma buri gihe. Umugore wawe tarakubona, ariko wizere yuko nawe mu gihe gitoya bidatinze nawe umenye yuko bizakubaho. Niba uri kubikora, gerageza ubigabanye atarabikubona, kuzageza wenda igihe azotekereza gufatira fone yawe bizaba zarangiye muri wewe, wa wundi utakimwiyumvamo. Buriya rero telefoni z'abazungu zaje muri twebwe, nazo ni iyindi shitani yaje mu bantu. ni ukuvuga amabanga yose aba ari ku matelefoni. Buriya muri muntu wese ufite telefoni iba afite ibanga rye riri kuri iyo telefoni. Niyo mpamvu rero muzamugira ati ukabona abantu twa password twaheze mu matelefone tutavamo, ukibwira wenda ngo hari amavideo azareba, aba yatinye kwereka video simarika itari, ahubwo aba afite amabanga yo wa muntu nyine aba adashaka yuko akomeza kuja hazarani. ni ukuvuga twebwe rero, niyo mpamvu abantu bose muzamusanga ari telefoni idafite password. Jewe yanje rero ya de cyakoze ndacari na singo ntawambwira, gusa nyine nanjye nditegura ko nazana umugore wanje, kandi umugore wanje nzagerageza kumushimisha buri gihe cyose tuzabana. Hanyuma telefone nje ntabwo ngira password, kandi nje nta mabanga ngira. Njyewe ngira umukunzi umwe, n'uwo tuvugana nta wundi. Ngira umwe gusa, Rutoki, sinayo murara, kandi nta wundi nshaka. ni ukuvuga uwaranyuze arampagije, n'umukunzi wanje. Rero abahungu cyane twiharaje kuvugisha abakobwa benshi cyangwa se abagore b'abandi benshi. Mu gihe uzi ko uri umugabo, uzi ko wubatse, ugomba kubigendamo gahoro. Niba unafite n'umubiri wakunaniye, basi waza ushaka ubundi buryo ukoresha, ariko bitari kuri telefoni. no kuvuga ngo uzoza ubikorera, kariya akaba ari agasuzuguro kuvuga ngo wandikirane n'umugore w'abandi message biteye isoni, numara ubirekere muri telefone yawe. Uzi yuko ufite umugore, icambere hariya tayari uba wamusuzuguye, ujya mukunzi wawe muri kumwe. Hanyuma rero Nzungu uburyo byagenze ni uko nguko. ni ukuvuga Nyasafari yaraje asanga telefone ya Nzungu irimo intuze message ya Eva, ngo ayibone za message asangamo na apere nyine bene ibyo ngibyo. Nuko ngo amaze kubisangamo, iwe tiyihutira kubaza uwawe ati se ibi bintu byagenze gute, ibi bintu bimeze gute. Iwe ahubwo yiruka aje kuvuga amakuru ayatangaza. Ega abagore buriya kenshi usanga ibanga bikagora, ariko nshuti zanje buriya cyakora si mwese, ariko abagore bagira uburyo babwira inshuti zabo cyane amabanga sikabagabo. Abagabo byibuze twebwe rubi buriya n'abagabo, n'akanwa k'umugabo gupfa kukumva hanze gusa gutya karimo bene ari amagambo y'urukozasoni ku mugore biragoye. Akenshi biva ku bagore, nibo twumva amajwi. Mwagiye mwumva muri ya minsi ishize wa mutipe wo muri Amerika wategeye umukobwa, yagera umukobwa akazamuvugaho ibijambo n'ibindi. Bene ibyo ngibyo rero Mukanzungu ngo abone izo message ahita yirukanka aje kuvuga
avuga nta n'abandi babizi. Rero umuntu yohereje iriya voice note, uwo muntu niwe rero wagize uruhare rwo kugira ngo bigere kure. Ariko nyine urumva nk'uko yabimwohereje nk'inshuti, ariko niyo babimwohereza wenda nk'inshuti, wenda ibanga ry'urugo kera ryari ryamenywe, hariya byari byarangiye. Rero reka dutegereze ibyo bazaza kuvuga, nibyo tuzababwira. Hanyuma wewe uzudukurikirana kuri channel yacu ya Ruta TV1, ntabwo twareka kubashimira. Muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'agaciro kuri twebwe, ntaco twakora tutabafite, kuko muri ingirakamaro cyane kuri twebwe. Hanyuma abahungu batarashaka, namwe nimugende mushake, mureke gutinya bino bintu. Sasa reka mvugira abahungu bagenzi banje, kubera ko nanje sindashaka. Iyo twatubona aba bantu bakuru bacu babidutanzemo, tukabona wenda hari ukuntu biri kugenda bikwama, cagiye twebwe ducika intege. Murambabarira ndikwayura, mfite ibitotsi, naraye ku majoro mvuga ibinyamakuru byinshi. Ni ukuvuga abahungu ducika intege kubera iki? Kubera ko tuba tubona ingo zaba abadutanze zigenda zisenyuka tutari tubyiteze. Rero duhita tuvuga ese twebwe turi bande bo kudakora ibyo ngibyo? Rero tugatinya. Ariko mureke mbabwire shumi zanjye, umuwawe naza, uwawe aba ari uwawe, uko yaba ameze kose muzabana nawe, wotinda wo kwihuta, uwawe azaza ari ujya wawe. Ahubwo wabanguka ukamuzana hakiri kare, ugakora imari yawe w'abandi, ugatangira ukayikurikirana nyine mu buryo busanzwe. Hanyuma abantu bakurikirana Ruta TV1 ndabashimiye. Abantu batuye mu Rwanda cyane ndabakunda, abantu batuye i Burundi ndabakunda, muri Kenya reka ndabakunda cyane, muri Congo ni akarusho, Amerika ni ibitangaza. Nsuhuza n'inshuti yanjye ya Canada, ya Australia, Visit Murenge Mugisha, ya bro, muri inshuti yanjye cyane Visit Murenge. Mukore subscribe ndetse no kuri Visit Murenge, mukore subscribe. Uriya musore abikora neza cyane, afite channel yitwa Visit Murenge, ariko kandi akongera akanakoresha Instagram ya Visit Murenge. Uriya mujama rero mugende mumuteze imbere. Inshuti zanjye abadukurikiranye, uriya musore afite ibikorwa byiza hariya cyane, bimugira amatsiko yo kureba Visit Murenge. Je kuri YouTube wandike Visit Murenge urahita umubona. Hanyuma rero nari musuhuje n'inshuti yanjye Suzana Alex begeranye nawe. Bane Alex we ni inshuti, ni umubyeyi nyine, aramzaye muri famiye, ariko kandi akongera akanaba n'inshuti cyane. Alex ndagukunda cyane papa. Hanyuma n'abandi bose tutavuze, abo nari nzi bo muri Australia, rero nabo muri Canada, namwe mugira amahoro menshi. Banarongo mugira amahoro bo muri Canada. Banarongo bandi bo muri Amerika mugira amahoro. Narongo bo muri Amerika Yesu akurinde, ndetse no muri Canada. Hanyuma n'ibindi bihugu byose bidukurikirana mwese, ntabwo nareka kubashimira. Muri abantu b'ingenzi cyane. Naho ubutaha rero, mwakoze.